Kale katutandike. Ladies and gentlemen, katujitandikirewo mpola mpola okuva mu 12 Stars Universal Pictures ne kabaleeteire kano neera tujja kukina Uganda. 12 Stars Universal Pictures ni JR Film Studios. Filmu ya muga ya Faize eno oyo kafulu ino tumwidi Faizo mbirigo oba mbirago linanga igumu eryo Maganji Edirisa bana tuli kutandika butandike Alan King Junior ato yababo na Forever Naziwa Madina tuli kutandika kina Uganda mpola mpola. Producer ni muga ya Faizo yo kafulu akoze bungi kina Uganda kafilimu kano bakese mpata n'abagwagwa wuwi senga niko jamikole masulita n'abakataire musente tutandikirewo tutandika n'abayala bali mu kifulukwa ngendala abali ku fomu ole yawanika ku ebigere oundi ali kubirowooza tabitegeera endala ebalumire mu lockdown muno baba balinze emitwalo 10 ayigibuze bana mulekera okuneetegereza nze wairende enonene mutaluuza mutindiire omulimo gwaimu gwakuyiza balansi nze bwenzimba enda mbako bye tuli mu kina Uganda VJFM ninze nkagemyemu banena kwana na ibiri bana tidiba bisiza bulungi iwe muno oli tubikiza omuko omubi owaliire ki oli kuba empi kulala ate akantu ako osobola okusubscribinga okusharinga n'okuinvitinga n'okucommentinga Film Daife Debina Uganda bonono bwalambaire ni muga ya Faizo okoba ngoti oba hanweziza kikano kamutaako ekigere muna mama wati bwe yakukuza okulambala ngosula abantu bugere ntola kuza obugere ona atabanga mbaire ndidi nti afiire ekyokulya tugenda kukijjawo bana ekyokulya tuli kujja kita kukubaawa waire tuli mu lockdown simanyi nabwe kukiya nze bana n'amagezi gampwireko okusinga tunabeera wano fena kwefulukuta ono ali kutuwa muka kutuzimbya muto tufulume tujje tunonye ku byokulya tumale twire embeera ono omulimo gwo gwakutuwa muka gutuzimbyanda emu abandeekanira mulowooza ebyokulya tugenda kubijjawo bananze nambaire muli kunsi namujja kunoonya batwigala enakwana tugenda kufunawo ekyokulya tujja kitoola asinga kuba tali mulimu nti abantu bakyakola musada yabakoba amagezi amatuufu nti abantu tibakakola batuwena kwana na ibiri ayi bali kujja tuwe emitwalo 10 tuli mu lockdown lockdown ye balimu gwogenda kusanganya omubbenji omujjako ekyokulya nani gwojo okuyiba ate nga abantu tibabayikayiriza kutaayaya ku nguudo era muyise mukajja mumuzimbye mutunze entemi ne mwana akubuli mpaata yakoba ati bananze ndi kujja kunoonya kyakulya kama mbaya ni mbaya mwana nange bituufu njali numa ni kyose amukoba ati zena kankweyunge ku baba tugenda tuleka fena tugenda muno tatuleka tutyo bwe tutandise na kuyaifa era tugimalirize tutyo mbakobye nti osobola okusubscribinga ku filimu oba ku channel eno wa sharinga wa commentinga kijja kuba nga kitwongera moralo n'okuba nga tukola abantu abana abazana filimu dino basobola okuba nga bafunamu VJFM ninze ngemye mukano bakeze empaata n'abagwagwa katukatandike mpola ayenda okuseka sembera olwava mu numba tugenda kunoonya kyakulya otugambye tugende tunoonye ekyokulya abakulembere yakwati munaniwo otutoyire kanti tujja kunoonya byakulya buti aha tukulembere otulage kati wali mu nyumba mubadde mumaamira majinga gagenda kukona yabakwati wali mu nyumba mubaire muli kubiiko ba muli kugonera maji gemutaayalula
tulemeddeko wamma twamu nze mumbonende eno lwabune naye enzira kyenaalire kuwaire bagamba kati ono ate agamba ati siyo gye tugenda okukija ye wanaba ye gye tuli kujja nze ndiwulira n'endala eri kuneetakuza ndiyo ti ebikubiinumye ekkubo lino kyonna kye tusanga oba kamyu oba mmese oba kyonna oba musota mpaatano oyo yakuba ati oba twagaine musota oba kaduuyo oba busimizi tuyida kuliira eyo ffe tuzira kyakola mukulembere tuje firimu bajeesa empaata n'abagwagwa batandika okutambula oba bali ku kyalo kyawa oba waye bali aha mukama ono yamuwa banakyerondera taba mwibi mukama katonda we bali kunanukula oligino ne muzini muga ya Faizo yagemye naali wansi oyo afukamiire ate ng'akuzaaniire bungi woba wabona mugaba kaloli omulogo ekimyanso abagwagwa abana n'oyo muga ya Faizo oligino ne muzi enjala ebadde etuusa mufunye ekyokulya bano batandika okubukabuka kati bananga muli kusanuka ki mufunye ekyokulya ate kikyokutte bamukoba ati ate ekyo kyogemye mu ngalo yenda atweyawulaku mitwe ati aa kino tikyaimwe nze ninze nja okulya zenka bano beewuunya mukwano gwaibwe okuba ayawukanaku tetutawaana aha kalulu wemba mwenda okulya akuninze tukuba akalulu mwekolemu omulimu engeri nze gyeno nze imwe mwekolemu omulimu ng'era omuntu anaalya ku baine bwaba ate otuza mu kalulu ate muno ojja kutuyiza mu bululu obwawa abakuse tebabatomera muviire abantu mu njira imwe batabatomera abaana babe ku kyalo kuno kyegombyo ni muga ya Faizo kawawa omusaadde alifa noono ino mwekolemu omulimu mbakobye mwokeremu omulimu mba mwenda okulya akuninze wako mwekolemu omulimu mwewuuba muli wano mulinga bana muliyo oti biwaiwolo ndiba kuba mwekolemu omulimu muliyo muli kwesimba bwesimba bati mwenda kulya nze ntandika okulya enakwana wegana gwerawo enakwana naibiri wedinaawawo imwe munaaba timufiire nze ninfunye ku kyokulya tuli wala ebanako enfunye kino buti olugendo tutandise olulengera ku yetujja tuyambe otuwe muna tuyambe baba otuweeku yamba abana kugenda eri ku kipande ky'abakeginze oba oyenda okuyambibwa ngabayamba bakateyamba jere ku Kegi Simanyi Foundation n'abayamba abankuseere mwekolemu omulimu mwekolemu awo saako mutandika okuyambagana byayita obalaba lockdown eyaggwa mwagimalako oba enakudira edisokadde baatuwaasa twasatu oba baatuwaasatu emirundi emeka mwagimalako medi n'edisigayire yentono tandise n'okumbogolera muna tuli kujja kubabo kuba ati enzaalo nze nize gwe muli kuboyigolera mutyo omunene akubika omuntu omunene ino atakubika yasinga obunene oyo mbakobi bamweta Faizo mbirago mutulo twange akuzaaniire nga Kamasu aba ogenda tuleeta kufuna kwata empola mulaba ennyanya bana muli bana naane eno mugiraba aha tugiraba ikandabe no kankube kujalibu mbale muno otalya baba bana mutange makumu kalinaba mu ngalo ate nga bibiseera bya korona kusomuka gwono ono iwe toyigwite guno muka gwono n'ogunga edize ndaye nze tiri munene muyinza n'okulya obutuwa bana muyinza n'okulya obutanze kambafiirire yalumaku bannange saagala bano mayiru gaki basaada imwe wakati nze emyaka gyange gigende emyaka gyange nkayirike enakwana gano wegana gwera nze mungu niwanditira wano yatandika okulya kubaine mbegayiridde bana mutangemye korona social distance bana wano wazira kukuuma ate nga bakobye okwetyamula social distance mugikoze kutte temulina masi kwegamba ezirayambaire masiki timunabye ng'era ali kujja okulya kubaine emmere bwaba ono yatandika okuweeriza ni Kamasu wano wali wafudde munaye woli kuluma obwino wano wali wafiiremu otubike tukole bwe tuti bana tukole tugeme mpola mpola atuukaja atambule mpola amala yatuuka ewala buti nze kankube ku jalibu tubone nkamuwa olimo nenaano eno kajja kinokola kyetulijja okuba kukola ennaku ziri mwazimala gwe tewazirika tewakola ki nazino ennaku tukole ki tuguminkirize enakudire timwafa de basooka otuwa wale kolona nga yakaida mu Uganda timwafa bona amaiso muga bamweta mpaata oyo tujja kutambula mpola mpola fumba ndi mukazi gwe musaba bananze gwe muliisaba mpaaku ndi mukyala ame munsabe saawa yona yona mlindeko bana munweziza tikaisa bulungi empewo nja kuziira ono kyosera nali mu jaketi eya red ni mwine Kamasu ali wakati ni mpaata ekyo n'okibuuza oyenda nkuweekwa ati baba oli kubuuza ekintu ekiwuna mpa buwendye tobona mbirizi dange oba oyagala okulya oba oyenda okulya ndekula otangemaku kati nta
wena woba oyenda okulya ndekula. tegeza tuyagala Oyo ni Idirisa, Miganji Idirisa ali mu jakete ya red. muwali Ate nga akuzanire nga Kyosera. Oyo ali wakati ni Muga ya Faizo akuzanire nga Mpata. Ate onali mu t-shirt ya black ni Faizo Imbirago akuzanire nga Kamaso. Film bajeta Mpata n'abagwagwa bana okuva mu 12 Stars Universal Pictures. Ate nga twongera okubebaza mwena. Mwebale kuwagira film Daifeda wano. Bungi bukaida okutugulira yakawunga twayira ku bantu babasuubiza okubagulira akawunga. Okuba we 10 bagula akawunga. Eno bwalya kubaina akantu ke bafunye ukyokenda leba lumiro bena kuimeka. oyagala oba toyagala Ona yakwati muno wobo yenda mbakobyo obutange makubo boyenda okulya ninze. yako emikono Wena ntola ku emikono iwe ikaikana. wali oli mukuserera enkuba etonyi Muno oli kwenda olusaya luli kwenda kugwa kunana yange. kole bwetuti Bana emintu bino tugeme mpola mpola. Eno bwalya kubaina ngero omuntu gusaada guno nga gukodo. kera ogenda olime Mama mubukutu bwange yakoba nga iwe wokula oja kuwunanga olime. age empologoma gagumye Munengalo dedodo soloida kundwaza tosalanga lo atenga kereta diyeka. wanabye wa mungalo Munabye wa mungalo mongemegeme kuiwe. Baba omusada tumuyole buyolo ono batumwite. anjala twogere Kyosera Kyosera muno ikaikana ndikuba n'amairu. kwano gwanga asinga Gwali amaze okulya kubaine buti yako ati Kyosera niyo mukwano gwanga. Kyoka ali kumuli akunana. Kale kasada kaitu. Kali ene omuntu agumyuse ibona bona olusa. walwala ensimbi Muna walwala ngoli kwenda kungwako. toserera ogwe wano Oli kutyerera ate bwogweno. Totyerera kuwagwere einuma wewe nkone. olona mwerabira Ono nze namwerabira yensonga nti ndikwogera amaiso ningiriza iwe. gwe mu bantu bange ab'okulusegere gwe nambeegi naye ono gwe nsinga okwagala Kabiri gwe yerabira yakoba mbu mu bantu basinga okwenda oleni eno bwalya mbu ono gwasinga okwenda ali mu t-shirt ya black. Gwava okoba mbu yerabira. nte emikono Firimu bajeta Mpata n'abagwagwa. tugume Eno bwaswankula ali kubagumya atairemu ku akantu munda. gumiikiriza bubeerewo buki Bana mugumiikirize ni Bible ekyogera ku Nikolani. nze ngumye Ono kasada kaitu kakoba kati nze engumye. kale Ayi nga kali kwenu na kali kumira amalusi tigamirika gakaze. Bana ino nimwe mukwano jange. Eno bwalya nana atera ogimalawo. Omusada nga alizira mpisa yaluma kuyata mukanwa. oba Yawa kumwine kabiri amala yatola ku kasada kaitu kaseka kwa musada wange. Muna waire ndale litu mai wata mukanwa. ali abagwaine Katono kali abagwaine. Bali bagwaine byebiki. Ono yakwati abali bagwaine byebiki. Mutimbo abawaire ku ayatoire mukanwa ke amalusu. nedda sibawadde nyaanya Bana mbagwaire tibawaire nenda tuogeza amazima. tukole bwe tumwagala enyaanya Bana mwende nana. Waganye. Abasada bibatamye engeri yataire ku amalusu kano katandika okusita ebigere ka kamasu. bana tetweyawula Bana tuteyawula amaze olwo okuli aweziza mwendege yeyongeire okugenda bano bakwati ababa ife tugolole temunkyawo ate bwe mutyo yatandi bana mutandeka enana etatukyaya amaze okulya ku bintu byabaine katusika tukoleke muno tatunonereza nze ntera obbayamba bana nze ninze ntera obayamba ali kwogera kino nikirengera omuntu asingibwa omusango bana mpulire enaku enuma olunaku lwena kwagaana tubebaza mwena musubscribing ate nga firimu bajeta Mpata n'abagwagwa bana okuva mu 12 Stars Universal Pictures producer ni Muga ya Faizo ka comedy enjala ennuma omusada waitu yakoba ati endala eri kunuma nange bwenzi ono yena yakoba ati munazena ntyo endala eri kunuma bwakifuna tayagala tuwaako ate obuzibu bwalina woloowa oguda Mpata wafuna ekyokulya ife tayenda atuwaako ate ye ali oluvaawo ng'akoba mbu ninfe mikwano gye kati ninya kyokka ninza akatono ninza atalya alina n'olubuto lunene yetasaana kulya ninza atalya ate wuuyo ali kwida Rumbo. kodi niwe omukobi aide eno bona bana beerinza mule timenda nakumumona mwana niwe wamukobi oti tuli eno kale ate oba mpulira nze n'obusungu bwa nnyisa mpulira nga ndi kuwenda nakwetuga ate tiniwe wenkaze nampulira obusungu bona bana benakuwaza bamukoye kuba ye omulimu ogwo gwakulya kubayine bintu olibona enda bwebiseemu buti ali kwegonza ali oti wandalaye bona oguddayo guli yasembera mpola mpola bana munsoni we ninza owaimwe tukukoye mbakoze ekyati nesonyiwa muna nensoni wanze mbuuza nkoze Buli kyofuna totuwaako. buli kyofuna kulya
Ennyanya wagituli. Enaana wakiri. Mulowooza nange njagala. Naye zena mulowooza muti ebyokulya mbu yene ebyokulya tayenda. Mulowooza nange ebintu ebyokubirya mba njagala. Mbu okubalya ku bintu tiyeyendera. Mwali mubaddeka ng'omuntu olabiraawo. Mbu ebintu okulya yaawo yena aboneraawo. Nedda ndiko ebyewaka. Mbu aliku ebyewaibwe. Osadono nga mulimba. Nina pneumonia. Mbu alina pneumonia aliisa omuntu. Lyako ate mwe abanyamba mu ntalo ezimu. Bananze wendiguta ni mwamba. Bona kasaada kaitu kano kakamasu. Tetusobola. Muna tukukooye sigala bibyo ngeri bwolye ebintu bikuyambe. Kamaso gwe mukwano gwange asinga. Gwe yaliire kwera yamweta Kamasu mbu ni mukwano gwe namba ndala. Nyanya zitulidde ku mulwadde. Enaana yalya, duuma yalya, buli kimu yalya. Muno oguda. Guno mukka. Guno muuka bana ti kwiguta. Ojjire walume enaana. N'atugirya nnyina obunyanya bw'ati atuwaako mu ngalo. Ng'oginyumira mu mutima. Nga ndikulumira mu mutima. Agiire mbu yali enaana. Kale kakwambu ojjire wagimira oti omwami yaira mu n'agikumirira ku mutima ku mwoyo. Kamasu ennaku tugiridde aba. Yatandika okweyogeza mbu Kamasu enaku bagirire batyo bampi. Tosaba Kamasu iwe tukukooye. Kamasu otamuwuliriza. De waffe. Kamasu. Ennyanya tagiridde. Bwana kasaada kaitu ka Kamasu kenda nakulira endala bana batuwe sente aya abantu batusofiira munumba. Ize ffe tuli bambuti. Zino ntugga. Yatandika okuvuma. Mbolo omuwanvu ole kyosera. Baba wanvu balya ku muti. Ntwiga ate bo bambuti bimpi bya mu kibira. Kamasu yatandika okwetegereza idukiire nga bona bampi. Tewali ono yekyosera. Genda tuwa akawunga. Baleete ebijanjaalo. Abantu bali bali kutubona bayinza okuleetera. Tulye bwe tulya ate tumale tugende mmanyi. Mubindyako. Yakwati bali kujja kutuwa akawunga abantu abali bali kujja atuyamba yantontoolako obukononze. Tulyako bibi. Amazima ddala mpata oyinza okulowooza faabakula. Bajeeta mpaata. Kamasu nalokosi. Omwami olumaze okwiguta yakubambu Kamasu namaze olokoka butitika abali ako bintu. Mbu obukoda abumaze leero. Tutambule mpola. Mbu bali kujja kotakota. Muki? Mu maaso bali bagamba ebirungi naye ffe ebyokulya biri muki? Omuwulire omwami mpaata. Amaze obamatiza. Mbu bale bakuba mbu ebirungi biri mu maiso aye bo ebyokulya biri mu maiso. Ono bamulese kyosera bamukobye mbu nantwiga ate bo bampi. Muna baba nkooye leka amala okutoola muku wano ku maine. Kale olinake waliddeko. Walwadde akawago kiki? Muna walwaire iwa akawago ng'onaala. Atera okuyimbira akayimba kali kinaala dolodolo ensowera sima akayina. Anti omuwulire. Mbwana atera omwembere akemba kinaala dolodolo. Kale nombeera ng'abakyala bano ab'okumakubo. Iwe saawa yona na mwambala obuntu obwo obumpi. Musajja saawa yona kufuuyisa kyolo. Ate kati mwerabira ku subscribinga nga bw'oli kubona akantu ku screen waigulu mu nsonda. Awo kasooli wange tompita oniga kwawo wa subscribinga. Mpata. Ono olwalonda duuma wajiira okunala yamugoba mbuyizaawo duuma wange namutayire bwira. Oba siwo kino ndi ataba mubbi. Kyokka baakogera nti bayire mubagemagane ono mumpi beeyawire ni kuwola omuwanvu. Batandika okusiida ena kwayo ono omwami akobye mbuduuma wuwe. Naye mpata. Wagambye buli kimu tuyatandika kikola ffenna. Nongamba entuga tugiveeko tugi. Kale kamwidukiza nti baba onsuubiza. Oyo si kasooli. Obiraba bifaanagana ompita musirwe onfudde katwewungu. Omwami atandika okwekaza. Kale ate tulwana. Omwagala kasooli. Mwagala kubanza sembera tukoleyo wana akantu. Akasaada kaitu kalonze duuma bakaliire ku enaana. Ono yakasuubiza nti era bamaze buli kimu bakirokoyire. Ayira kavaalonda duuma era omwami akobye mbuduuma wuwe. Okumala eddakiika ejeegi. Buti era kamusaliira ogwami gumusalira amagezi gumpaata. Gulye ku Kamasu duuma mbu bali kujja akola waawo akantu. Twagala lulabike jayo. Mbu akobye bazimbye enda anaata. Ono olwedde enda yabita mwira era anaalya. Akanaakulyako enswa. Aya tutandike. Mbu batandise okuzimbya enda. Kyokka ono eyenda yampaata. Original name Zimuga ya Faizo yabita mwira yali ayira. Wano zimbizo. Kasaada kaitu kalima ku biiso kaluma amaino. Ayenda imuno olikola ki? Olubuto va mu kwekoza. Mwana zimbi enda va mu katemba wo. Olaba. Olomusaada waitu enda yazimba ira. Kano kali kwegemya byegemye. Kano nienda keke makasaada kaitu kali oti kali mutoyi. Tukole ki? Nzolaba ndi bwenti. Muno tagwere mandu wali kubona nze ndi zimbi enda nga bwo bonene yange. Taleta. Musaada waitu bamuwanguyire. Ono aboneka kasaada kaitu kali kujja kufiira muna kwana. Era ndooza gavumenti yandisoose kano kawemere. Aluleseyo.
Tambula mbwatamuniigira amuwangwire bona musaada waitu Kamasu. Kamasu endala etuse omuyitira waka. Omwami atandika okulya duuma omubisi kyokka yakalya nana ono waanajja baba. nyiga. Buti yatola mu kanwa mbw amuweeku omusaada ono azira mpisa. Kasaada Kaitu kaataawo nga bwona agayiza ow'amalibu omuweeku alye. Nkoze ku nyaanya. Mona bw'otyo bwonkoze kunaana baba kabiri ni duuma oli kundyako era olikuta mu kanwa mompe. Yamuwa ebipapula. Kana kalinga olupapula. Mbwaida akakuba kana kali oti lupapula. Era amweyawireko gusaada nga gwamuwudu guno. Bona akabina yakunumba. Olugino ne muzini muga ya Faizo. Nkobye oba wabona mugaba, wabona kaloli omulogo, wabona abagwagwa bana, wabona ekimya soda flash oyalimu. Buti tuyize wano. Amwongeiro baka kodyo kikano kabiri. Training gwe tuwamulabye. Yankubye omuko laba olubuto luno lwaki buli lweruti. Ate yangwe mbubaliko lero olwomuwanvu training ole ye yalire kwenana ni duma mulimbye yali abuti bali mukolera training. Omwami mubona ali oti ali mu kukina makina. Kamasu saaga nja kusambira wa Kamukoba kati baba nze nkali kulya embirizo gyadimena yako ati Kamasu nda kusambira wano gwo gwigwite Kati laba byotandise okunko. mubona amakina gakina. Alidde. atani alina kye yali. Nze mbuyena yakoba iwo zira kyolire mbwazira kyalire. Yatandika training. Kasaada Kaitu kaseka n'okuseka nga kali kumwewuunya omusaada obukodo. Batandika training. Kwata. Baikaku ni wansi. Ida wano ngeme ebigere. Bwe no lubuto lune. Mona mpola otansindika nkube ida. Nkunya mpola. Tugende. Mona nsukunda mpola. Mbo balikola mu training bakolera olwo muwanvu gwe baleseeyo. Bamwetegekere bali kujyamu kuba. Ulira omwami bwaweekera. Ulira omwami bwawuluguma. Nawe jangu va mu kukwepo mama. Kasaada Kaitu kabereka idiko nka yakasikambula. Tawo. Omusaada ono bona byakola mpata. Kasaada Kaitu kenda kulira amaziga. Bona yakasukunda kakali kulya. Filimu bajeta mpata n'abagwagwa ate ng'okuva mu 12 Stars Universal Pictures. Bali mu training bali mu kolero olwo muwanvu gwe baleseeyo yatandika okakunakuna. Omusaada waitu nsoni wa baba ojja kumena ebigere. Yayirawo. Yakuba pressure up. Yakakuba situkokole pressure up ayika ali kukuna endala eri kaluma. Batandikawo pressure up. Bona pressure up dai musaada waitu endala eri muluma. Ali oti mugongo mulimu olubaawo. Ali oti yalwalo babulwaire kibuno babweta baluti. Balikola mbu training bali kukolerera ole gwe bakaziza ku erina lya Ntuuga. Oti obokola training Muno oti obokola training yo. Singo bado kimanyi ntinze. Baba singa obairo idi ntinka aliko mba kummere bukyanga tutambula wandi nsaasire. Yankiziza esibya amagumba gesibye. Omusaada yamukoba ati muna amagumba gesibye ki? Jangu. Sembera ntukole. Katugwamu. Tulirwede ever what? Omubona agamu aigwite wona ogunwa omusaada waitu yaigutira ali kutawanya Kasaada Kaitu. Eze wakusede lyagende manju okweyamba nga tanaba kulya. Ye muna iwo oli kunsinambu ko oli. Iwo oli kunalanga. Eri aje mandu ngalaka ali kulya. Kasaada Kaitu katandika okutegeka obyekategeka. Ayenge endala. Cheri kakola. 1 jabu 1 2 jabu. Filimu bajeta mpata ate nga tubebaza mwena abali ebulaya nadala munsi edaba walabu kubyeyo bebakazaako eri abakadama mwebale kutuwagira ate nga tubebaza ino ate musubscribing musharing mucommenting ebirungi bikaida bingi ino. Omwami olwamala okulya wuuna meetings ono. Mudakika zizino mmeka kumanya na kumanya lwaki tali. Okyagedde. Omuntu okugenda obuganzi okumala ekyetaago agiire mando ayimbo bali kwemulugunya omuntu akali kulya lwaki alwaye ino ekitegeeza wagiire okumala ekyetaago ntuumo bayogera n'akaama oidi ono alya neeno yalya neere buti kale amaze okalyaku ayize kwona omuwanvu gwe bakazaako eri akyosera yagedya ku mpale yakuba ekikalo oidi ye musaada wa bikalu eva mbakobya oligino ne muzini muga ya Faizo
twida kumubona mu bungi ate atukoleire bungi baba bali awo batandika okumwembera Kamasu wife oyo tumwenda ino n'okukina batandika okukina bonani omuyala yo awali ebyokulya bamwe oba ndifa kulya omutalo gw'ebikolo no yakwati musinikire mulama ino nenga otunula emabega buzi munanga oli kulinga ine ino otabanga yovuire bayireyo olumukalumuka ebintu bino twandibijje oyo atandika baba ng'ogubye ino ng'era abali kujja okumulyako fene bana mutange magema kwino amaduga kina oba muka iwe munaleka buti yekyusiza ono muwanvu obeera bwe bali kutesayo olwene ebyokulya akyusiza ndifa kulya omutalo ogw'ebukoli oyayire butimbu onamukyaye munaze n'endala eri kunuma kyokka aliire kunaana yali akaduuma totulumba yatandika okubona nti muno tatwesiba ku ife tuli bampi tuli bakika kirala wamwe mwene wenavaayo yakwati wena otanesiba kuwandiire kwira ebintu omwami ebyokulya wayogererawo n'olulimi niwaluta ku paasi yatandika okwesesa yamwidukiza mbw eno ntulege kodi ntwiga mbwe ntiga dina edirya ku muti ebibyo byonna biba biki biwanvu mbona ebintu bye byonna biba biwanvu tutereeza muno otamutereeza nze nda kumweterereza amayiru gona gona gali ku ffene oyo oba mwenvu oba mubisi ono yakoba ati nenda kutyama ati baba otatyama wansi kugubyango ye kankuleetera isando otyame ku wano ndifa kulya mutala gwa bukooli mpaata ali wagati oligino ne muzimuga ya Faizo awali ebyokulya ayogerera ino yamugoba ati munavaawo wano eyo toli wamu ye muli kukutaki bana mutagema ku ffene bana wasiwasi yakimwe ffene wange aye ndibola oli kutwesibaku muna ajatuwa ku ffene ayi mwikaikane batandika omuwewetanga akaana ke bazaire mu luyanga famire erwire tezaala nga kuba baire bagumba bafunya akaana ndowooza olibona Kamasu yatandika okaweweta buti aize ne kumasano n'obutama bumeze kuba buti aize nze Kamasu Mukama Katonda yananukula ati olena ali kumwesiba kwatandise ninze wuyo emisindo baba bwine wuyo batandika balumuka ndowooza ffene bamwibye bwibe emisinde gitandise ffene bamwibye bwibyo balumuka batuuka oba olaba ekwese kuwa emisinde musada waitu ali kuweekera bali kumunoonya yagemye n'ifene kuba n'omulyo batandika Kamasu muno oliwa Kamasu owuuyo ate azira ffene muna ate oviireyo otya ffene aliwa ye bane wulira akasiru kano kabiri bwe kali kwogera obwera gwali kuwana nga muli muganda wasinga ayi kabiri ffene oba amuswirewo buti ali kumuvuma buti baba buuza bombi ono yayire eno tali kwenda babuuze nga yena aliku era yo munankubuuze yena yatandika okubuuza olwo omuwanvu kyosera goba akazaako eri entule goba ntwiga yamukuba ati muna otaneeyawo toyawula ku mwino nibabuuza mwena tekubadde naye kakati ate tulinde katuna ebintu byobwase Luganda mwabijjeewo omwami obwera ali kubalyako bintu yakwati ebintu ebyomukwana ebyokolera wala mwabiswireku ye yali balireku musaada ono abaira ajinika amaino bamusirisa amazima ddala bambuti yamwidukiza mumuna tuli bambuti ogenze n'olumi yakati ogiri wagemena na baba waluma yakafi sebyanyanyanga tuli mukwogeraku ate tuli ku mboozi yaffe n'oleeta naano oli kasiru tuterese ffene tugende ojijja otooleyo kaffene iffe tugolole ekibaawo kyayogera ku mbako byono bandi mutumye nalina lyandifa kulya mutwala gw'ebukooli bamweta mpaata yamukoba ati tujje muna tukulembere baba kuba niiwe ogiire oli nifene yamukoba ati nze Kamasu ninze bosi ati nkusituleku mulowooza tikaweire bakeeta mpaata bakoba watch out for party 2 bakeeta mpaata okuva mu 12 Stars Universal Pictures ate nga twongera okubeebaza abaire muga ya Faizo nga mpaata Faizo mbirago nga Kamasu ne miganji ate nga kasaponsalingibwa Sengai Masulita ni Katanga Get Linka bona bataire mu sente ate ni Fezo Promotions bona batamu akasente ate nga ni Smart Constructions bona bataire mu akasente ayi nga tubeebaza nti mu subscribing ate mweyongera okusharinga mwongera okubona film daife kuba buli mwe mudibona ffe tuba tweyongera mu maiso ate twatambula ate tubakoba nti
woyagana akalango mu njira omwo ng'oli kubona firimu tokasikipinga bambi kaleke okaboneka weeyo then ebindi bidatambula mpola mpola. Mwebale ino mwebalire irala.